On nije uspio doći za onoga kamiona koji onda je bio već od ranije, da je uspio još korak dva, možda bi ostao živ, ali do likog arsenala oružja on nije mogao spasiti glavu. U ovome dijelu hodnika bila je armija, bila je TV snimatelji koji su, kasnije armija je ove civilnu zaštitu, a to su bili bojovnici u plavim odjelima, dvojica su išla sa nosilima, otišli su kod brata, stavili su brata na nosila i donijeli su ga u ovaj hodnik. Prenijeli su ga dva bojovnika koja su bila uhapšena u sjevernom logoru, to znam lično, i oni su obrađivali te stvari. Jer oni su i znali na onoj strani, oni su bili u uniformama, kad njihovi i tad ne pucaju. I oni su odrađivali ne samo te slučaje, nego i mnoge slučajeve koji se dešavali po čitavoj lijevoj obali. Izađi, trebaš to i to uraditi. Izađeš, ne znaš u čemu je stvar, odjednom nati ova nosila, vidiš onoga tamo, 5-6 cijevi upereno, snajperi. Jednostavno izađeš ovako, gledaš oko tebe, oni zviždaj, meci, šta ja znam. Stavi ga i onda živu glavu ispod koji, to je tako. Evo, to je tada bilo, ovo je Raspudić, ovo sam ja. Ja sam ovo, a ovo je Raspudić. Kako bi sada objasnio u tome momentu, kad zbijem, ne razmišljaš ni o čemu. Samo jednostavno prođeš, ajde. Pojde. Onda su me i neki, ne znam, gađao i onda me htjeo ubiti, ništa, prekida. The scars of the war are still fresh in Mostar, a city that is politically united, but in reality is deeply divided. Even though the war destroyed all of the bridges in that city, some of those connecting the two ethnic groups remain intact. Kad sam protjeran sa ženom i sinom i još jednom familijom, kad su trebali da mi sina odvedu, suprotstavio sam, moja sreća opet je naišao jedan od poštenih Hrvata, pa je tamo otišao da s njima prepričava i kad su dogovorili pustili su i mene, i sina i ženu. Tako da nisam ja ubijen. A samo što je jedan, svaka mu čast, što je imao u duši, ti si Floyde, nemojte ga biti. I onda me on spasio, inače me ubio. In the former Yugoslavia, the Serbs clearly did dominate. They dominated through the institutions of the army and the party. They really dominated many of the principal economic organizations as well. So when the former Yugoslavia began to disintegrate, when violence began to break out, it was natural that there would be some effort to find the basis for an alliance between Croats and Muslims. Was the conflict between the Croats and Muslims initiated by the secret services of those countries who had some kind of interest in this antagonism? It is a fact that after this conflict broke out, the Serbs ceased to be aggressors and became mere participants in a civil war. The governments of some European countries felt relief since they couldn't agree on a course of action on Bosnia anyway. And because there was no clear distinction on who was the aggressor and who was the victim, public pressure to stop the bloodshed in Bosnia and Herzegovina waned.
إذا يغلب على ظنك أن يقاوم هاجر فقط على طول تقوم بقتله. طبعا السيوف المسنونة والأسنان المفتحة يعني كله من البلد على ظنك. يمر أكثر من 2 في نقطة واحدة إلا بأمر الأمير. أي واحد يشوف واحد ما يفرط أن يفرق. إذا أنت في مكان يأتي من جهة العدو ومشتبه فيه يعني ما لا تلومن إلا نفسك. بيد أخي ما كنت مرتب إشاراتك وتعرف. إيه ne kuće brate koji su dogaja. Ja to i voda. The Serbs applauded. They were quite happy to see those two groups fight among themselves. We know the interests of the British, French, and Russians in this in southeastern Europe. There is history to this. The French and the